Zigniko nisim sagi September nikoting le Motbung'a kopi muna Sapermay na apat gamgi phaichan Mipi te hon yung ko mo ba Assam rifle ho kichondo na ding chungchang thua daylo na vet sana a sin in protest ki gong ning hezi chun Committee on Tribals Unity thalenga Mipi te ho tep na le phet sana ahung kinai jing hi aphap ding hi a hi le jingniko baro ako na hungki panning hi in hezi chun Mipi te hon tom ngai te in isu ikosu ahilo le inam pi gan thena te ho hi gel kho na zalami pi te ho atam thei chanin hungji kho mo te ti chu Committee on Tribal Unity thalenga het sanil tin na ka hin yin chule Assam rifle te ki withdraw ding kiti hi central government policy hoilo ta lut hidinga gin mo hi ji in mi pi te hon hi si punau hitin hin gel kho te ti su avel avela tip na le het sana ka hin nei ve